ole video thara kalo lom le chewa voini a chuanin I top 10 karon siam dona fall winter top 10 fall winter fragrances karon ti dona amaro chu top 10 a karon trend dan hi women's line top 5 men's line top 5 karon ti dona top 5 ve men's and women's ani chu ti chuanin a video te ka tran ma in heta ka perfume hi heng ai thate po hi mention tur chu mai the amaro chu tundin huna chon hei hi keima chuanin a tha khati berte zinga mi an ni a ti chuanin top 5 ve kron siam don ani chung zinga mi a chuan ti chon ka video te amino like saka amino share sak tuin kan som bok chewa ti chuanin hi description box anwaya khwanin eng mo kron da do na chung te po chung lo chiar sak zel turin kan som bok chewni video lu tang me chelama lu ma saila me che line fragrance a hianin athum lampang te government touch te an war phike me mami palam ain suta chonin fall winter kan ti hianin fall a chonin ruwa surte furle hemi classic ron ni chholai borvel hi nia kholum lu tuk summer kholum lu tuk kha zia to a amaro chu khwa ala lum deu thawa fola tuna phechuna la lum ve emema amaro chu khwa kha ron vo chhodial tial to dona ti chonin tunlai khwa la lum deu chiar chuar si sigresa in thak tur to si le classic ina alo zom tura hianin hemi chung classic zong thleng point la chung hawa a thaber te karon tar chuak don ani mei chelama spot number 5 ha chuanin Victoria's Secret Tease hi ani Victoria's Secret hi bombshell New York new edition ti te le Tuesday nights te chang om ta amaro chu Victoria's Secret do chon Tease hi a sexy re khom maya I think a fall winter fragrance me wa arim om da na chuanin ovunian atam de ole ka karon lu thui lu tuk don lo ani karon breakdown vak don lo so arim om da chon athuma government touch kan tiang chi kha enge 8 lakh mai om rim tak ang chi kha anamma ti chon a seductive a sexy boka a seductive sexy kan ti chu om zia chonin enge han hima nam chem mi lem rio ang kha han yang chu khatiang rim kha anama Victoria's Secret Tease hi a thae me mani arim tuya angai na tom boka amaro chu hi number 5 ani chuan me chelam number 4 a chuan Versace Crystal Noir hi amain a video kalo siam to a anwa kon description a link kalo da do na kha va en le thei don ani chuan Versace Crystal Noir hi chu ka soina sa to a arim tuya a versatile a sexy boka seductive me katia chuanin enge arim a hianin vetiver rim te khatiang chi sang ron in pol kha asia ang ring khop maya ka soita kang khan enge avai hian organic vec chu ni na chu animalic vibe de lek ke ma chun ka experience ka tiang khanin kha kia han him mai po hianin ala englo kala shangal theya amar chu hei nim mai ain in ka hian ring tui zo ka heta abura tanga kan him ai cho in ka han ring tui dai zo kani amar chu voina hi chuanin ka spray chin don lowa achan chu perfume dang rim kan dam to sa ni chu wang chan hei chu ka spray don lo ani hei hi number 4 spot ani number 3 spot a ni chelai na chuan Giordani Gold Essenza hei chu Oriflame mi ni a Oriflame hian in perfume thave deuh hi an lo nei ve nual maya chu zinga chuan hei thaber pol nin ka hria me chia chuan tun ding huna fall winter fragrance a hei hi number 3 a kada arim tuya jasmine rimanama chuan a projection a tha performance hi boka wangin arim hi re em manileng in mi avong rim tui char char mai ni ti chuanin arim hi a projection na ka tiang khan he po hi a noya description kalo danga in lo endon nia ama ka review to na ni arim tui em ma angai not oma nge a seductive hemi hi in mangani chuanin in langsar na lang in rim khami na no chhechot cha theidon ani tin hemi mangte chu an ngai na tom nga deu
sar ma yang asan chu hey an arim hi tuya arim hi angai na tom hal me mani so number 2 channel number 5 po hi anwaya link kalo da le do na arim tuya me ma hi perfume ka experience to song song achon hi arim malari bera hi enge a concentration hi atak puli tuka ka soita kang khanin a projection an nalu tuka ka chhuwa do na ka inkap du lo ka ti kha ania mi chon in arim chiaten ti thina voi khalan him na hian amaro chu ke chu atirte a khanin arim tui vak lo kha ka ti ve thau ma se tu na chon hetia han him po hian arim tui ka ti em to ni asan chu keima a thang chho do ka ti ma yang enge ngai a ka lo nei to a arim tui em ma projection a tha a rim ma rei em boka ti chuanin hey aya fall winter ka ron da na san chu a projection na a samara po mangila ani nom chuang lawa ama ro chu a projection na a chu wang chunin classic cover ta te han mangila arim tui le zol bi ke me ma angai na tom bo ka ni arim hi ti chuan o hei chu ka fak zo thei don lo in ka shia chu wang chuan hei chu kan da le ma yang hei number 2 spot ani a arim hi anel om ama ro chu enge va anelom ti khain mi lo in kap ta se hei chu avan in ring to ke me ma arim te hi avan changka nge me khatiang rim kha ni ta va bor ngam si lo amaro chu ngai na tom ru rio si ang rim kha inam chem do na national number 5 in ka hian ti choi number 1 spot a number 1 a hi chuan in rim sexy box si gormon touch box si sweet box si ani ya mei chia hi chuan in fall winter hi chuan hmang nge se ka ti berte zinga mi ani a chu hei ani Lancome Love Is Bal ani a hei Lancome Love Is Bal hi arim hi a sexy a seductive me ma mei perfume ka experience so chuan hei hi ala sexy berin ka shia tun din hunari chuan arim hi arim tuilu to ka mang don lem lo ma ila kol vereng ta hin a I dom ka tia achan chu arima sexy a arima ngai nat oma enge mai chan enge nyang taksa entina he hi nula in lo mang ta se ai intimate partners se manatan khan he hi atha em mani kha enge in sireng in tokrenga om chak na om chang ngoi ngoi theina ri mangkha ti ma ngo ka sai thiam chia lawa khatiang rim kha na ma enge mi alem ru riaw ani he mi rim hi mo chuang chonin mi lem riaw in du'a khatiang vibe kha in du ni chon he hi mi chia in lo mang nge ro he tu ka tha hi awang na tang a sexy a sweet a rim hi a thum deuh wangin samara chonin man kha karon suggest lawa amaro chu fall le winter ai ro chon hei hi a thai me mani hei number 1 spot o me chelama so mi palama kan kha zung nga video te thuilu tuklo nan mi palama karon da hi atlang puin mi pa bi ngor khachu claim te chu amaro chu atlang puin unisex ania me che pona man ve mai thai turang chi khania amaro chu number 4 le number 5 ro hi chu mi pa bi kania number 5 ai Jordani Goldman ani ya Oriflame matangin Oriflame a hianin ka soita kang han thave de wan lo nei renga hei arim mi ka du ma a bolta chen tobacco rim angkha anama tobacco fragrance ring hi rim tui ka ti angkha ni ama pun ka soito hei poi tobacco fragrance ani tela kin tong ke bin state tela hei samara chuanin arim hi aru ma chuang chuan fall le winter chuan hei a tha mani number 5 arim tu ya saita han tobacco ni atle ma sweet tel bokani ngai na tom lu tu in rin tok ve angai khatiang mang tur kha chona maro chu chuan number 4 a CK1 shop po hi anoya ka lauti to na ka lo review to na link ka lo dang ta khanin lo en le don ye number 4 ani a hei poi fall winter chon du thu sam arim tu ya a sweet a sexy bokani mi patan chuan o khati kha soi thuilu tu lo ma yang chuan number 3 a chuan in hei hi Jo Malone London ania intense cologne intense line ami nia hei hi Tubros Angelica nia aring tu ya hei hi tia kan him hianin riu ro lo lang pa saber chu tia kan him hianin
oh my god ti ringot OMG ringot kha rilro ron lagani asan chu arim tuilu tuka angai lat oma chunin enge vanram rim ni mai tu ro mang lek hi ni ya ka soi thiam dan ni chu tia kan him hian vanram rim ni se awan in me don take ka ti ni hei hi aming po hi Tuberose Angelica ni ya Angelica hi chu hi vantil ko lam soi na ni level wa hi flower minga ni ya Tuberose po flower tho ni ya rose ni ya I ta hem Tuberose manama chun Angelica rim po khanam tela amaro chu a in pol hi chi sang sang ron pol intense version oni box hi rim tuilu to in pol hi hemi tuka implant fu hi chu atam lu tuk to lawang ti kha hi ka soi ngam ani hei hi Tuberose Angelica Jo Malone London ani ya hei chu ni danga asan pain ka lo review le do na hei hi unisex perfume ani mi pale me chia man thei ve ve rim tuilu tu it's one number 2 at one Tom Ford Black Orchid ani ya hei hi eau de parfum ani eau de parfum concentration ani ya Black Orchid chi sexy ka ti dar ta jing min ya mi pa perfume a chuan mi pa perfume lo hei unisex perfume thoni ya me chia kian an mang na sama ma zo ke moti tur hi ni ya ama ro chu kangai na lu tuka I thasika phechon hei hi man ngor acha kom ka ti ya fall winter a I nipuya chuanin ma mi yang tho khana projection hianin hei a ru dewa wangin nipuya mana chang kan suggest ho photanga I fall winter a hei hi du thu sama tha ni ya I a sexy a I unisex perfume ni ya a sexy a mi pa man the ni wangin mi pa perfume a chon a sexy ber te singa mi ni in ka shia tin Michael Jackson khan in hei hi ka favorite perfume ni atia hei hi a mang na sa ki chuanin a signature po ni nge ni hemi hi a signature fragrance ni hei chu ka soi thulu tu grong ti khani ro se pani na chuanin number 1 a hei chu fragrance zong tu na kan nei lai zong mi pa a me pa a vibe compound number 1 ka da ni ya special tu Maison Francis Cook John ami ani ya Baccarat Rouge 540 Baccarat Rouge 540 eau de parfum ani ya eau de parfum version hi arim tui zo ka extra deep parfum pom thawa kha chu asen ve ka bur hi ama chu eau de parfum asun hei heti hi ani ya a fima helai hi asena ta hianin Maison Francis Cook John logo ke KJ oma ti chuanin hei helai hi achung hi vai ne ta sonin chandelier mo lo mai achung hai na in print bokani ti chuanin hei hei ka soi thiam lawa asan chu ami de dan hi dang na tu ga hemi ka ni mi chuanin nim char ka du theng ni ka to play thei lawa tin hei hi ka fak zo thei ngai lo tur I perfume ni ya amang ve lo tan chun shi thiam har lu tu ga hei atirin arim hi athuma athaja athuma ma antia an complain ve thina ni ama ro chu athum dan hi ni atira hi chon syrupy thum de yan ron thuma athuma ma e wo ka ti dewa akan him ma sakber pon ama ro chu kan nei tang nu kan him tang noi chonin athukhi a om theilo reng top mai ni chuanin hei po hi ka soi thui lu tu don lawa kala na kina asan pain chiang tin kalon na review don ani dark art tam takanam theya amaro chu atira kan nam ve view moti khanin dark art ni nu ve khanin are ta ve ka mu ka tia ka chesna po amaro chu alo la reng lawa ka bulami te khajon an la she thei viewa ke ma han ka lo she thei mang to lo zo ka lo ni a ti chuan a nu dark art thum dark art li ve la ni khanin ka she chho le ti khan a projection kharon na le ta hei chu vun dep te anam chi ni a heta hanin kap tai la enge taksa de pa nam chi ni wangin kan kwa du te mo kan kadal pui tur khatiang chi kan nei te mo date fragrance ngor ngai ani chu hatia date na date nei chon hei han mangula ma ka thakal chu ni mai ti son hei hi alawange me ma India ma phei chon leitur polo mang lawa amaro chu leidan kong ero chu oma amane ro chu ataw de leka kha chu I video dot lia karon na soi do na hati zong kha ni sela hei ka fragrance ni zong zong number 1 ani ai tha kala nei lawa ai tha hi nei va kan om po kala ring lo
ti mai ang I ka fak viu na lamba mi lo ngai sak lo la ke ma chona thabera mi dang san thabera ti lo mai thaya ma ro chu hemi pluka quality tha hi chu atam lo khopang khovel perfume a hian ti zong kha tun tum mi chu ni sela kha to 5 ve kron soya khang kha a enge mo ber po khalo mangula tun fall winter chung hian in rim tu yanga ti choni in ngai na tom em do ani a thena phe chon in rim kha sexy do na confie em ula ti chon lo rim tu em ro ti kha atom non kan sei ani kalome an video do la ga in hule do nia